Women's division will start after this match. The first match is in February 16th. Baš neki ljotina εκεί, Petro. Bravo, Klara, pola minute je tek prošlo. Minuta, Klara, tek minuta. Prođi, dobio si 2 boda još, 3:0 vodiš. Vodiš 3:0. Samo polako, polako diši, diši, podlakticu na vrat, podlakticu na vrat. To, bravo. Εκεί κάνετε σάρι. 2 minute, Klara. Σφίξε τον καλά. Pola. Готовится следующая пара. Риски Нурзахан, Казахстан, Ильяс, Ищев, Россия. Izvuci tu nogu. Ako hoćeš natrag u side s tim koljenom na lijevu stranu odi. Prvo uzmi underhook. Zadnja minuta! Klara, zadnja minuta! Još pola minute! Dvadeset 25 sekundi! Deset sekundi još! Well,